Čauky, vítam vás u našeho ďalšieho videa z Skyblocku. To je naše druhé video z Minecraftu na našom kanáli tretie. My dneska sa pôjdeme Takže dneskajší plán som chcel toto dorobiť, vyrúbať stromy a tak, potom tam z tejto strany trochu zväčšiť, aspoň o 5 blokov. Podľa toho, koľko nám vyjde. A uvidíme. Samozrejme budeme robiť ešte aj všetko vysvetliť. A iných vecí, niečo sa napríklad to možno rozšiť. Robíme domček. Rovno takto dať. Ach jaj, zase zle. Vlastne to bude tak. When you're playing Minecraft and you're in the mine shaft, do the creeper. Do the creeper. When a player finds a node and you wanna explode, do the creeper. Do the creeper. Well, we've got a new dance for when you're digging deeper. It's real easy to do, and it's called the creeper. You run to and fro like you're ready to blow, then you jump up and down, get me out of this hole. Now you think you're so cool, cause you got a mine card, but then
and I blow it apart. Hey, you thought it was tough, you had to deal with creepers. From behind the trees appears a bunch of us creepers. When you see a pickaxe and you wanna be an ass, do the creeper. Do the creeper. When it's getting dark fast, but you're watching Yards Cast, do the creeper. Do the creeper. I was 60 levels down, hanging out with slime. When I came around the corner, thought I saw Herobrine. At night, you have to be aware of skeletons and zombies. But us creepers are the worst because we're kamikazes. Yeah, I knew I was a creeper from the time I was spawned. I had 4 legs and my arms was gone. 3, 2, 1, I explode upon ya, and you lose all your stuff in the fucking lava. Creeper. Creeper, 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 creeper. When I was a girl, I wished for a creeper spouse. Just when you finish it, I'm blowing up your house. I want to kill Honeydew, and then I'll get Zephos. Now I'm coming after you, so don't you even get close. And I would laugh, ha 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 ha. And you would die, La 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 la. so drop your bows and your little arrows. Why do you run? I only wanted a hug. Listen to the jukebox while you blow up some blocks. Do the creeper. Do the creeper. When things are looking dire cause your place is on fire, do the creeper. Do the creeper. When you're struck by lightning and you feel like fighting, do the creeper. Do the creeper. So jump up and down, then blow up this whole town. And do the creeper. Do the creeper. That's a nice everything you have there. Malý stromček. Tento. No, stačia. Ne, 3. Tak. Traky dáme, to dáme až potom. No ale môj prvý skyblock je celkom zábavný. Vidím, že skyblock je celkom v pohode. Škoda, že nemôžem natáčať aj na iPhone. Ak poznáte takú apku, cez ktorú by som mohol na iPhone, mám iPhone 5 iOS. Nemám Android, mám iOS. A jak poznáte takú apku, na ktorej by som mohol, akože taký screen recorder, na ktorej by som mohol natáčať, ako je napríklad tuto na Androide Mobizen, for Samsung a Mobizen. No tak, budem rád, ak ju pošlete, alebo poviete, alebo no, napíšete, tak to by bolo najlepšie. A my teraz no, dáme súťaž. Alebo nedáme súťaž. Musíme zohnať hlinu. Tak súťaž nebude. Najprv už drevo už máme, no tak poďme kraftiť. Tak. Rebrík máme, dobre. Poďme do dvere. Musíme tu pekné. Fúha, to som ešte nevedel. Starom mám príde to dávalo len po jednom a tak málo. Dobre, čo mi to sa máme jednu hlinu dobu. Tak. Poďme, ho viem. To môžeme dať. Počkaj, pasuje. Nepasuje to. Musíme to dať. Skúsme tu. Nepasuje to. Tak to dáme sem. To sa nehodí do času. Dobre, tak. No ale ten to nehľadá. Tam to nejde, takže tak musíme dať sem. OK.
Wiecie, co chłop stron tak.